First John, ungaku Revelation, uzomthole lo. Cala ku-Revelation kumele First John chapter 1, verse 8 and 9. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa. Neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Amen. Namhlanje kuseni asizindleni nganawa amazwi lawa onke ama-intercessors nabo bonke abantu abasetshenziswa uNkulunkulu in the house of the Lord ekumele bahlale babeke enhlizweni zabo, from MC chorus leader kuze kube le gcineni kuvala inkonzo ngomthandazo. Kumele lamazwi noma isigcoko noma amazwi, yes, amazwi wenhlambuluko ahlala lotshiwe enhlizweni yakhe. Uma umntwana kaNkulunkulu kumele uhlale uhlambulukile. And inhlambuluko awuyenzeli umuntu ifavor. Awenzeli uNkulunkulu ifavor, uzenzela wena ukuthi ukuhamba kwakhe endleleni kuzoba lula. Anything empilweni yakho ebhacile ongayihlambulukanga wena ngokwakho i-attractor izinto zikaSathane azobhaca lapho. Uma ngathi mina uThabo anginandaba naye, asikhulumisane. Ngaphela 2 years ngamkhulumisa. Amandlovu omnyama angajabula kakhulu ngoba ayothatha lamazwi engiwashoyo bese azobhaca ngaphansi kwawo. Mina ngizocabanga ukuthi kuseseyimi nje ongathandi ukumkhulumisa. Kana ngisazi ukuthi kunama forces of darkness angincedisa ukuthi ngamkhulumisi. But egcineni kosuku angisho uma ngihlambulukile kubenefita mina. Uma ngingahlambulukanga kubenefita uSathane. Igama leli elithi sono la akumelanga sibantwana bakaNkulunkulu lisenze sibe weak. Kumele sikhumbule ukuthi isono sokuqala thina sasinqoba. Isono sokungakholwa sasinqoba. Ngamanye amagama njalo ke nasobheka legama amazwi athi uma sithi asinasono awusabali wena isono sokungakholwa. Sobala izono lezezinye, ipride, ukungathetheleli, ama-grudges, izono lezo, niyasithola. So inhlambuluko iwenza ukuthi umphefumulo wakho uhlale ubambene ungasiscattered. Angisho uDavide uthi nguJehova lo obuyisa umphefumulo wami. Kunjalo. So imphefumulo yethu ngama-disturbances iyavama ukuba scattered. But enhlambulukweni ila umphefumulo wethu ubuyiswa khona. Uhlambuluka kuphi na? Uhlambuluka kuNkulunkulu. Uhlambuluke ebantwini.
inhlambuluko ithi ufamily yakithi noma bangakholwa noma bangayi-understand insindiso, but mina ohlambulukile ngiphilisana nabo ngokuthula. Kuba kwangathi kunemicibisholo engiyivikayo nedi ngilwela ukuthi ngibe nokuthula, ngoba nanganakuthula isitha sesingitholile. Kupruvekile ukuthi izifo eziningi ezihlushwa ngabantu eziningi zibangwe indaba yokungahlambuluki. Ingakho ezinye zi-stress related, lokuthi nje ubani ubaba umzala eNelspruit ukhuluma amagama athize efonini, savalelisana, mina ngathi okay sizobonana, kanti sizobonana nje deep in my heart ngithi ngcinile ukumfonela, but uyosala safara yimi ngoba yena akazi ukuthi ngcinile ukumfonela. Uzobona ngokuthula isikhathi eside nje. Inhlambuluko ibaluleke kakhulu. Inhlambuluko abafundi bakaJesu, uJesu makathi kibo, omunye phakathi kwenu uzongikhaphela. Niyabezwa ukuthi babuza kabuhlungu njani. Omunye nomunye uthi kungaba yimi na? Ngathi bonke omunye uthi angifuni mina ukufola kule trap yokukhaphela. Any group yabantu abadlula u2 u3 isenkingeni yokuthi kulabo bantu labo angaba khona oyibetray. Imagine ke abafundi nabayi12, imagine leya 72, imagine leya 500 ukuthi betrayal bengakanani. And betrayal uSatan uyadla ngayo ukuthi ungabetraya wena ungaboni ukuthi uyabetraya. Sihogo sishaya izandla and wena ungaboni ukuthi ubhizi ngebetrayal. Ibetrayal yini na? Ucekela umuntu phansi umehlise la khona umfakela izitha. Ukufakela umuntu izitha, mara lezitha umfakela zona zivela njengabangani, but wena deep in your heart uyazi akusibangani labo izitha. Ukuthathaphi lo uJesu, uJudas nakahamba nesixuku kuyoboshwa uJesu, ititle yokuthi umngani kaJesu ayisukanga, uJesu akayisusanga. Kunamazwi kwelesizulu iBhayibheli uJesu abuza yena uJudas ukuthi mngani ubabele kuphi na, uma ngiliparaphrase right. Amen. Ngamanye amagama mngani, what is your intention? Ngoba mina izolo ngigcina umngani awuhlambulukanga ukuthi wena sekunomoya okungenile. Wonke umuntu ongenwa umoya wrong uyezwa ukuthi manje lo obehave so akusiyimi. Uyazazi umntwana kaNkulunkulu, uyazazi uyathandaza, uyazazi nawe wasathandaza, uyazazi nawe usogcwele izindaba, uyazazi nasencipha umthandazo, uyazazi wena. Amazwi athi uSathane sekangenile kuJudas. Amen. uJudas wezwa ukuthi uSathane sekangenile, ingakho kwathatha izinyathelo sekafuna abaku-authority abazomnika imali kudenzeni amkhaphele uJesu. Inhlambuluko ibalulekile for impilo yomzalwane. Asukuhlekisa mhlambe ngebandla elidala laseZayoni uma sithi ngiyalithanda mina lebandla, ngilithandiswa into eyi-1 yenhlambuluko. Uthi nabadibena ngazi
ukuthi basakwenza lokho but sikhule eduze nabo. Amen. Ukuthi nabadibene bazokhonza maqala inkonzo olove 3 weeks aphakame athi ngiphakama nokuzihlambulula bese uyasho ukuthi bekakuphi. Ngamanye amagama uthi ningacabanga ukuthi njengoba bengekho bengiyonithengisa. Ningacabanga ukuthi njengoba bengekho la ngikhona benginifisela okubi. Cha, ngisese nani. Inhlambuluko is not a respecter yezinto ezinkulu esizenzayo. Ine simplicity inhlambuluko. Awucabanga ukuthi ugogo waseZayoni nakakhipha 50 cent nakunikelwa kenzwa lo mnikelo okhulunyelwayo. Angisho umnikelo uyawukhuluma nawuthanda. Yes, nakabeka le 50 cent etafuleni athi lena ngibekela uDavid umzukulu wami, lena ngibekela uAnna indodakazi yami. And labantu ababalayo abasebenzi marumangale 2 weeks later yena ugogo uzobonga ngelilanga athi uAnna uDavid sebayasebenza. Bekathini na? Bekathi kuSathane uqobo lwakhe nge50 cent. Sathane ubheka i50 cent ungishaya ngokuthi incane. Mina ngiyayazi secret yamazwi behind le 50 cent. Ori le 50 cent engibekayo izoyenza isimanga ngoba uNkulunkulu engimazi ngokukholwa. Ubaba uthanda ukukholwa. Inhlambuluko ibalulekile. IBhayibheli lithi singathukuthela bese lithi lingashoni la. Ngamanye amagama lithi lokho kukuthukuthelisile yenza iplan. Awukwazi ukuyolala uzubukelwe ama-forces of darkness ebusuku nawenza imisebenzi yawo abale nawe njengemember yabo. Wena usinjalo uphunyukile emini ngoba lithe lingakashoni wabe usuyilungisile indaba. Kunamakoti engimthandayo noma kubukeka ngathi kuyijoke but vele into eyabakhona. Umakoti lo omhlobo lawo bamaXhosa wathi nakafika emendweni wabeka i-order wadlulisa nama-instructions. Ndlela brave ngayo wabiza imeeting. Ngabona bekasahleli 2 weeks abhekele ekhaya. Abona banokulala bangawashanga izitsha. Abona iwashini seyinabo 10 days akekho oyinakayo kwangathi kulindwe yena. Azinhlambuluko umntana omXhosa. Amen. Hallelujah. Wabahlalisa phansi nomamazala nabosisi bakhona nabobhuti bakhona. Wathi lalelane la phela khumbulani. Mina apha ekhaya leli ngize kuJafta. Ngishadwe kuJafta. Makungabi ke nama changes la. Obekade washa izitsha makachubeka washa izitsha. Obekade washa amabruku kaMalume makachubeka washa amabruku kaMalume. Inhlambuluko le. Uthi mina into engizele job description yami ngizoseva uJafta. Nina qhubekana lokubeni wena. Mina ngizonisiza uma ngifisa ukunisiza. Ngoba ngiyasaba ukunisiza kanti ngiyacomplain. Ngathi uthi kusizani ngwasha izitsha kanti ngiyabubula. Kuthi laba abahlezi bona bawashi. Kusizani ngwasha amabruku kaMalume kanti ngiyacomplaina. Glory to Jesus. Inhlambuluko inamandla uku-expose any demon elibusa empilweni yomuntu. Inhlambuluko ikhipha okungaphakathi, yenza separation between umoya kaNkulunkulu nomoya wesitha. Ingakho ibandla kumele liphile lihambe ngenhlambuluko. Never phumelelo ume la phambili uhola ibandla ngeworship
ungekho enhlambulukweni. Never usinikeza ama-prayer items ukuthi sithandazele ini kanti kunomzalwane ongazwani naye, ngoba lama-prayer items osinika wona nawayi-4 isitha naso siyafaka i-prayer item yaso ukuthi kusizane ukuthi sithandazele lokhu marubana akathelelani naye amanzi. So kumele always uhlale uhlambulukile. Yawuthanda umhlabelelo ecilongo levangeli elithi bonke abanaleli themba bayenzani? Bayasihlambulula. Amen. Haleluya. Bayalahla konke. Amen. Ngoba inhlambuluko ithi lento le umthwalo angifuni ukuyithwala. Le ndaba yangisinda angifuni ukuyithwala. Glory to Jesus. Inhlambuluko. Ibandla elizophumelela. Ibandla elizohamba nabazalwane abagcwele inhlambuluko. Hayi abo tit for tat. Aliyindawo lelo bandla. Glory to Jesus. Angithi ibandla libe abo ngathi manje ngathi sesizilima yonke into sorry no ngisho mina inhlambuluko genuine ukuthi uwazi ukuthi awusi right, uwazi ukuthi umoshile bese uyasho ukuthi ngimoshe la. Mazulu ayajabula ngakulo. Glory to Jesus. Nikhona hallelujah. So lithizwe ke siyazikhohlisa uma sithi asinaso. Ngamanye amagama lamazwe asisafer ekutheni kumele sime ku platform right yokwazi ukuthi omile aqaphele oba angawi. Angisho umile qaphela ukuthi ungawi. Guard your heart. Phila impilo yenhlambuluko. Zikline njalo. Ungaziklini ngomoya ukuthi nangu mina soni uvulela uSathane umnyango. Zikline ngomoya ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ufuna ukuhlala nokuthula namazulu egameni elihle lenkosi uJesu waseNazaretha. Siyabonga. Amen. Asiqhubekeni ngayo inhlambuluko asikhe emoyeni ukuze sikwazi ukuphumelela sibandla. Kumele sibheke onke ama structures esinawo, each and every